بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا که فیک و دوش بوی پیشکش کردن برنامه هوا ایوارا بادینان بینر کوی نزانن کو ایوارا بادینان الوان روشن تیتا پیشکش کردن امراض بین میوان داریا کسانه کی یان چند کسانه باید که الویری گفتگوی بیتگرن چاو گفتگوی آگریدای به پروژه و یان جاگریدای به بزاین و زانیاری میوان پروژه و پرزنت کردن هوا این زور برایس ابرو کامرا بین میوان داریا مستای زور هجا ما مستا مالا مصطفى ریکانی زانا و ما مستای آینی بابت می ابروکانه هی خودی دیگریده تن چارچوبه که دا اوجی شرم کردن اسلام دا چاوا مروف دی شرم کد مروف شرمش کیب کد مروف دی چاوا شرمش خودی کد شرماش خودی چیه و شرماش مروفا چیه مروف هندک کارانا کد دخول هندک مروفا وشید دا مروفی نبینن چنکو شرم کد بس رب العالمینی جبیر کریم قد چاواش نشوی کد رب العالمین دی شرمت مروفی چلی کد روشک دهید اف شرم ده همی دیار بن خلق همی ده زانید کو وی افتشته ای کری شرم وی گاوه ده بیتب چپ لاتین شرم تیدا نما شرمش خوده نما او ملتا گهنر چه آرمانش دیماه اف چندین بسیارن دین و کیفادت گل ما مستای برای سینه گفتگو کرن هین هجاجی شم ریوان جماره بین سرشاشا مدیار هین پیوندی ما سبارت بابتیار پیوندی دیگه ایتا ما مستای ما مستای دست پیتو گل بخیرات شرا سرشاها افرو بوی بارد خودش شوارازی بیت من اینا ما مستای دست پی که وکو پیناسه کی وکو تعریفه کی بدین سر شرمه بیتن هر ایکی وکی خو شرم تعریف کر بیت پیناسه بس آین اسلام و پیروز چاوا تعریفا شرمه کریه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه البرهي سپاس یا جناب تدکین شکرات تدکین یا قناة بادینا و في برنامه ایوارا بادینا انشاءالله هر بشتی بن سرفراز بن و انشاءالله هر گوتنا خیری یا کو فایده وی ملتی تیدا بتن انشاءالله ما هر گلی بتن و بردوامی و انشاءالله بنجاحت و بسرفرازی انشاءالله آمین یا رب العالمین دوی برس ام دلشنا ساده بینیاسینا شرمه ام ده حوالی ایکش علماء اسلامی کین کو سهل بن عبد الله التستری خود الله جرازی بد سهلی خارزای محمد بن سیواره ابي تقیه ابي اهل سلوكي وتقوى ورعي وخشوعي يعني ابي يعني بركتي السهل بيشتن هنديك شرمش خدي تعالى ابيا مروف نعمت خدي تعالى بين تبيراخو والتخسير ياخوجي بين تبيراخو وهادو كبدا تبارك يا الله نعمت خدي تعالى كو خدي تعالى مروف داي وكي خدي تعالى زانك مروف چوا دايه وبشتي ام داي خدي تعالى مبخودان كتن وحتى جي هميت خدي تعالى انا البش جاود مبن ومروف بري خبدتي آية مقابل فان نعمتا إيوا والمن همال بيشك مروف فان نعمتا حقي فان نعمتا يعني بجهبتن والله هي أزي مقصرم يلا بجد ما بين فان براخو بنت فان نعمتا قال في تخسيرية بشارة ولوازيا مروفي بيشتن حالات يشد بتن يعني أو حالات بيجني الشرم بالضبط منا يعني نعمت قالكن وشكرا وان نعمتا قيمة دي بيجوا المروفات ايه والله مروف شامش خود كتبع ايه هندا باش يقال مروف كت ومروف هندا فماي بتن ها افحالته ها فصعه بجنبي حياة بجنبي شرم زباش مستعار بله بري مروف اوي شرمي اش هندك مروف ابكت بله چند فرع مروف شرمي اش دستي خوب كت بليت خوب كت جاوید خوب كت ازماني خوب عضايد ورب العالمين بو مروفي داناي چند فرع مروف شرمي الواب كت اري روشك دي اف دستو بي اف تبلو و اف نعمتمي دي بيجنا مروفي فلان كستبو شرمل من نكر سيدا تشتكي الدنيا ذهبتن تسبيحها خدي تعالى كتن ان جهدانا خدي تعالى كتن هرجع شي مروفي كو سيصل جه شي مروفي دا او همي
إطاعة رب العالمين كان جهدان العالمين الشرماش وان جهت لشي مروف شجيب كاتن بوشي إكش علامات بيجتن چونكي همي بتل مروفي جوه خدنا خالقي إذا بيتوصل مروف شامل كات يعني بيجتن حتى مثلا يعني دوارة مروفي بتر مطيع أبو خدي تعالى مروفي يعني آيام شرمين أبو مروفي ودوارة مروفي شمروفي بشام بتر شر موي بتر بشيام مروفي جدف رب العالمين بجد بأم ياخذ تعالى ناكة أبد مسخرة بو يعني حتى جمادات حتى نباتات جبري جهل لشي مروفي شرموشوان أبايا مروف شعور بيتكات مروفي مقصرة أو مروفي بتر جهداترن ومطيعترن برب العالمين بيجتن هذا أبايا شرموش جهت لشي مروفي أبايا كابوشي أو بتر شرمت كان وأزبوش بيجاكيت كم معلم أشوان تيجاشتي ترم أشوان تيجاشتي تر بالضبط بله زور باش ما مصطفى شرمي هيك وامجين ادفي عمري داد في 20 صال 6 صال 6 صال شرم بك تيته تو شرمش خوب بي فلان كاس ماني توي مازن بو تبو نكر يان اذا كاملانه تبو شرم نكر يان جي حرفتن مروف الدست بيكا بونا مروفا هندك تشتاني شيب ده پرورده بید یعنی بزانی شرم چیه دوش چه دیش به کامیره کی دیش مروفه کی دیش چه کی یعنی عمره کی اكو وکی نویجه مثلا عمره هنده نویجه يبدا روجيني يبدا افيجي تشتكي وصح يعني الخلقيات رو بيدوس صحكي شوان كسا وان ده صنفت مروفه او وقت نعمتي دار رجا قيامتي وعالم هميت خوها خودت كليتن اكشوان اوجي حيله يرابو يپرورده بوي سر آيني إسلامي وشاب نشأ في عبادة ربي يعني كان عبادة حليه وخرجينيه كان عبادة ديه ولوازيه بجسر كرسي يلا مشين بكين وبري هنجي ما شاء الله شو عمر بونينا هما دائما كاتشوا چنكيش خده تعالى عبادت ابو رب العالمين مطلوبه مروف عبادت خود تعالى بكت همي وقتا وتهمي عمرادا بس با وجا فرق ابي يعني وكي عمره يشوف وجا ماني خلاص يعني وكي امام الشافعي خد راضي بتن بجتن اذا اصفر لون المرء وبيد شعره تناقصت من ايامه مصطفى يعني موكي جيني كم مروف سبيبو ماني مروف شامي شوي جيني كان مي سبيكتني ما ويا فرقش ايكي جحيل يعني مثلا هزيت خويا ناولا قال فرق يعني مثلا اگر بيقى روفا كي ما مستاك مثلا قلنا كيف كاتن وايكي نظن بكاتن يا ما مستاك قال بعيب ترى ان يا عالمي قال بعيب ترى شر هروس بس مطلوب ابو مهميه شو امر بونينا المفروض ام شرمش خدي تعالى بكين دا قوي خدينا خدي تعالى دا بيعمل خدي تعالى نكين شرم كرني سيدا درجات هنا يعني بلا شخدي بلي شخدي يعني هما ايك نوفك وكي شرم سيدا قلي بليتي وقلي درجيتي اجر درجه كشوان وكي علماء نشما علماء خدي شوان راضي بت يا ربي وامتخين كتبت وان خاصه ابيت هجايه بركتي اد بجن الشرم وشرب العالمين بلنا ودرجنا شوان شرمش رب العالمين أبيا كو مروف دائما بزغانيتن كو خدي تعالى مدبينة أم كيربين رب العالمين مدبينة أجر أفزنا ما هبت كو هرجه مروف لبت خدي تعالى مروف دبينة ما نفي مروف شامش خدي تعالى مدبينة يعني مثلا إيد ربي مخالف كتن أجر كسنبينة بس أذا خدي تعالى دبينة ما نسيدا ألم يعلم بأن الله يرى ما نسيدا مروفك هتدف إبراهيم بن أدهم خديجة رازبة طبعا قلتي نصحتك المبكى بلي يعني مروف دين دار شون هدف زانا بشارة ديني خود كرو قلتي نصحتك المبكى طبعا بيش نصحتها لي بس يوم أمدي بيجين قلتي نصحتك أستاذ كم هكا تدفيا قلنا هكي بكي بأم ياخذ تعالى بكي بشرم يكي تراستا خذ تعالى دا بكي
هر عردکی کسته نبینه دیری بکه بس هفه بسیار جی کری یه شارازا بود گوتی مولانا ما چمکیری ده هبن مبینن گوتی کیری تبین ما که شاید جهه که طاری آن یه برزه گوتی تعالی مدبینتن گوتی او شرماز خود تعالیه اوه یعنی اگر اول بیرا مروف بید که خود تعالی مروف بینتن دمان طبعا اوه درجه که مانه سیدان اوه درجه که یعنی درجه دوی سیدان مروف بزانتن که خود تعالی گل مروفی دال همی عرده یا الله گل مروفی دال همی عرده آن گل مروفی دال زانین آخو آن گل مروفی دال یا پاریکار یا خوب دعم آخو چوان يعني يعني رب العالمين ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم وكي رب العالمين يقول كيري بن خدي تعالى قال هذا يعني قال طبعا هذا عام وهمية يعني خدي تعالى بآجها كان هم برزيفة بكان أشكرايفة بكان وهو معكم أينما كنتم خود مروف اف زانینه هبت کو خودت تعالی گل مروفی دا اذن گل مروفی دا یا پاویجا مدت گل مروفی پاویجا مروف چوا خول شیری خودت بده تو خودت تعالی گل مروفی دا گل مروفی د باش ابهاری کاری و دعم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين اتقوا يعني تأييد وان تثبيت وان سلبي هر وكي رب العالمين دقل پیغمبر يتخوبو صلاة والسلام يتخود لي ديسا دقل اتباع پیغمبر رب العالمين دقل له مثلا موسى صلاة والسلام يتخود لي همي پیغمبر بن وقت مثلا الرفي شبر فرعوني وقبطية وقت شاب سابحري طبعا جماعتي دقل موسى دا قوتي والله إنا لمدركون ونبو قوتي بخدئها أبدا ديجها وطبعا وبقوة هزن طبعا أبا حسابات البشري بون موسى عليه الصلاة والسلام تقولي كلا إن معي ربي سيهديني صح كيف معية رب العالمين قلت ناترسن خذ تعالى قال مدى وبورب كان أو نشن ما بقرن فعلا رب العالمين بحر بكردو موسى وقومي خوك وبنو إسرائيل درباز بون فرعون قال قبط يا جماعتوي كيف نتويرد طبعا خندقين أبا تأييد يعني معية قال تأييده وخلاص كني ونجاتي پیغمبر ما صلاة والسلام تخدي لبن شبا مشختيه وقتی چوش کفته و طبعا ابو بکر خود جرازی مروفه بشره گوتی اگر ای بری خوب دتا ما به همون بری خوب دتا بل پیت خودی ما بینتنش که خوش کفت نیه بن برکه مانا غار حرا بن برکه بن برکه يعني اینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوتی لا تحزن ان الله معنا صح که گوتی اجلس نبا خودت تعالی قال دیتن نه خود تعالی هاری کرد آن در باز بون ملائكة رب العالمين يعني وكيل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا رب العالمين قال الملائكة هذا قلتي بسلمان وقاهم كان بلا نترسن يعني أجر أفشعور ما هبي رب العالمين قال ماذا دائما ما مش خد قال ماذا المحاضر أبا إيه يعني خدت علامات بنت أبي درجة دوي يتقال مداجي درجة سي سيدة درجة سي رب العالمين طبعا ما بشتما قال ما رب العالمين أجر رب العالمين قال مروفيدا بيتن هم بلو كاز قال مروفيدا نبيت مو نوعية يعني الفيري أحمد بن أبي الحواري قوتا أم هارون العابدة الدمشقية جنكاكا مشهورة قوتي أم هارون خلكي دمشق بو عابدة بو قوتي يا أم هارون قوتي تحشم النت ناكي أم هارون قوتي نا والله يا أحمد بن أبي الحواري حشم النت قوتي أي مولا تأخذها وفكرتو هند عبادتك دي همامري يدي دي يا رب العالمين سبحانه وتعالى وقال بيغمبري صلى الله عليه وسلم الفردوسي مستحاجة ناكي قوتي بتبجم يا أحمد قوتي قلت أجمروف خرابي أجمروف جناكت قال بشرك بمروفك بكت دي حسكت جهي توي بيني عندي خليفة شريد خرابي قد قال كري قلنا له دي خليفة شريدتن قلت باتشوا من البيت أزبم رم جمع خدي تعالى وقت عصي بام يا خدي كري
ساكي فأفشي درجاك مروف أف شعورها بتنكو دائما مروف تقصيريه مروف أف حقوقه جهني إلونا أمدي تمية دين في بله في خالق اللي برادر سر هيلي ندي ورقرين بله روش هات ايوار باش وشكرا سر چاوید من فرمو برا يبترك الجنابه کرم کبرا ربوش الشهر الإسلام ده خير يا نه بله هر اوه بو کاک روش هات بله ممنونی تمام زور سپاس بابی هونه ایوار باش ایوار باش سلام علیکم سر چاوید من کرم کبرا خیلی وارد برس کم زور سپاس سر بابت من شمسیرم ایسا بده بجم دبی بابتر موش خودت تشتی خودت شرم ایتت وجود ده بله بونه مثلا تو چی کابیرا برو یا باما ادیت ده سر صادر نشه دلوی راستی تو نکه صادر ده چکو دترسش کابیره اولی را موش خودت تشتن وقتی مداخله که اوجاد شرم ایتت وجوده و رضا احترام بود به وارد ایزا برای ممنونی تمام بابی هونه راسته کاک ادریس ایوار باش بله باید باشته سر چاوید من کم خیات ناسیده برای کم زور سپاس من تشير كويس الواقع معنيك بله اسواق مستوى الشركه السيده كان بله مستوى يوم دايما بله انا دو سيدون بين جنج المرني كده جلك يكيم بوي بله يعني جنج النرد ابو عندك بس رجال او شرم جبري يعني رزبو مستوى طلبات جلك شلك عادي كشف كرديتم يعني النبي كبري وقت أقوام خطبتي هذا الشيء شدة سبب كه أسفر رجعون درون دبهيز أفهمي بالجهات رجعون درني مو مستقبلين بسير التلفزيون وبداخل يعني شونا ينجمع كيش كرة بالبسكيت شن جل بالبسكيت بله زور سپاس کاک ادریس کاک ماجد ایوار باش ایوار باش سر چاوید من زور سپاس مصطفى ریکانی زور سپاس بله خوشحالم با سریکم پیوندی بگیریم سرچاوید مبرا خدمت داین یا من همه جنابی بدون تلقی ویژن من دیدار اگر کربایان دید هفت دیتن اگر کربا دیگر چا بیتن اویرن ما باش گوتن خوشحالیم بارین ما بس مسئله شرمی من بسیار اگر ما مصایه بو بله اگر تو دستگی به گریب خواه خوزم سرچاوید نفرمود گلت اکاک ماشت بله کسی ما مصا مدوید پشتگی بیجم مسئله شرمی همه کسی نتاز عجیده ورکر کردستان هنده پشتی شرمی در کسی بله سیده درسته هنده پشتی شرمی در کسی بو چی حتافی داوی همستایت آینی ده زیاد را جهاندنی بله پشتی نکی بیا شرم که هم دست خوب و بی خلقی بریش بله سیارام اوه برس جای دوباره کاک ماجد دوباره بکن هکر دوباره بکن و ما مستا بیشتن دست چه کرم که سیارام اوه ما مستا اینو وقت ما مستایت آینی بله و هر وقت دست را جهاندنی جشتی بیجن القرآنه همه کسی نتوضع عجیده خلطه که بیزار بوی نچار بوی مشکل دادن راسته خلطه که شرمش خودتن و آدم خلط شرمش خود کرد بو چی هم وقت را جهاند کار و آن وقت ما آینی خوب شرمی نبینید شرمی توان دا تشتکی ناکن بله ممنونی تمام زور سپاس بله درست بله کاک روشاد بجیتن شرم خیره یا انجی خیره شرمی چنده هکر مروف شرم بکد بول بر شرمی اکید گل حالتی ها جی نکد شرماش خوده بولی طبعا شرم وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتخدر بجتن شرمش إيمان الحياء من الإيمان الشرم نشانك نشان رب العالمين سبحانه وتعالى يعني تبزون قيمتها الشرم چند سيدا رب العالمين يحس يكون نشانك يوبد حديث درزدا إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين خاليتين بجد رب العالمين خدان شرمش خود كاس شرم يا وكي خدت على شرم خدت على وكي خدت على نوكي ما يعني ليس كمثل شيء بس شرمش عبدي خوب كما كده ست خوب بلين كده خازه كش مبكت از دست وب زفر المواد فوالا چتدانه يعني از محتاجاوي نقتينم بمعنى دليل سلفيكو كوش كاب قدره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود لبن ابو سعید الخدری بیشتن بیش پیغمبر شرمین ترین بو وکی
بیکه کل پشتپریه که چوا اجتمالا که یا شرمینه شرما پیرنبری شوی زیادر بو اکم چین بحثی شرمی که یعنی بمعنى گلی قیمت آخوی شرم اگه شرمیش خودت علب کرد بمعنى مروف به خودت آنا کرد اگه شرمیش خودت علب کرد بمعنى مطالبت خودت علاش ما طلب کردی دبیت ام بکین ام اطاع رب العالمین بکین ام خرابیه نکین شرم دیوارک المابین مروف ما بین گناها اوی گناهات کتن او يتكتن وكي شرما وكين ببت ان نمينتن او گناه شرمش خود كده گناه بكتن دي شرم دا در حق خود تعالى دا ودر حق ابداج دي شرم زار بيتن بالتاكيد بابري بحسين که بيشتن بيتن مروف هو شركتن يعني چونكو مروف شرمش قالك تشتات كات رحت دا يعني نمونا كاميرا ام بيجين سر جادينا ياكو بو طرمبيله هات يدانن كاكديس ايكش ما مستا بحسين که بيشتن ویدمی شرم نمایه یعنی بیشترش دفع کریل دفع کچی الخاندنگه و کما مستاک بیشتر کبری نمایه کبر شرم ناکت یعنی بیدگلک تشت بخو بهز دی جرأت الدنخو ناف دیوانه کیش داده بیشت منی هو گریا بخو بخال باشید بینیدن بهز بینیدن ویکری کس نشد بکت او بخو یعنی پلری مازن شرمه همه هر اوه سيدا هر بخو اوه چنكي هذا دليل سلبيكو مثلا تقووية كيم بوي عبادتيوية كيم بوي علاقاتي قال خدي تعالى يتصز بوي وإلا من دي شرمي كتن دي شوا مثلا يعني حتى بيقا بيجام شرمي سيدا يتخود حتى بيقا بيجام قلت يما اوي ماي خدي كلا بيقا بيجام بلو شرمي جيب كتن يعني بري ما اگر سيداي ما هاد با مريكا خود ودگو هستم چون ريكا قدي ما شرم جيت كل بوشي شكي احترامها بو ايمان يا بسلامت بو معلمي باش بو اذا همش بي چونكي امش دي خود تعالى دير كتيش ديني دير كتي سبب اوت سبينا بيت الا تو هم زبرين بجاره كود كاك ماجد بحث هنديت كدن حقيقه خالك زور گرنگ يعني مادام افروك خلقك كفتيت ازيت دا بوچي ام شرمش خودي ناكين بله وكو راگهاندن کار بیت کاک ماجد راگهاندن کاره بله و وكو ما مستعد آینی ام در حقیق خلقی در ناکوین همال بر شرما خودی نل بر هیچ تشتکی بر شرما خودی ام بیجین بابو موشنی کاک ماجدی بحثن ده جیان برطنگ بوا فلان يعني هكر ام تبليد دستا و رابچین ده دستو پیا خلاص بنهندی خو سیریل جیانا خلقی بوچی ام شرمش خودی ناکین واقو سیریال سر دزگین راگهاندن سر منبر جه پیغمبرانه بشید بخوتي زوني طبعا تيتا قوتن يعني نعم ويكونوا تقوتن تيتا بس بيت الرجعي بيت نسبة بيت بس نلوي هستيكو بيتكرني مفروض افرقها همي بيك يعني بشكلك حضاري بشفافيات بشان الموضوع ده وجاري بوهبة بورك دزگه راگهاندن جی هر بیجن یعنی نوای کو معناه مود بیدنگن و دی سمین برجی بیجن نوای بیدنگن و هر دزگه راگهاندن و دگل من براجی او جه شریکن تو و تعلاقی دا او نخوشی کو خلق بینتن هم امشي اماميه دا ما نويا هميه دا و ام نرازينا بس بيت هندكا ارجع ودنجي بلنتر بي نمونه هميدين وصاغوي خدينا جنابته وغيري او قال همي بس شوف ما همي ابروك فيغا في مثلا شاشه راس حق ابا راس يعني ابا امشي قلوينا نلوي درجه كو يا مقبول راسه بس نمعنى ويكون يتقو تنجي بس موني همي قو تنجي ده بتنروف اگر اخفناك بكاتن زراراوي بتشوي اخفي بس قلبي چندي او حقا مفروض ام هميش خودي تعالى بكين ام تشارك الحال خوب كين ان فقير وجاري خوب كين ما يعني قوتها ما زما هرهنديه افاكود تيتا قوتن ما يعني امكانيات ما اهبنا يعني يعني حقيقة بيشتن يتتبرجي بدرجي دتبرد بونجا منا مسارات يعني مسارات شبو يعني مثلا علماء حتى في جرأتي خلق سر علماء كتن ولا خطبة عند الدليل الدكتور تشليكر يعني سر أخفناكي ما خبي ما دي على قد قال إكهابتي زراري نا وإنما هر سراوي أخفني والله فينا خلقيات تريتين مثلا يعني
صحافی بتنویدی پاسراچت يعني بافوتي تكن سراچي هر سراوي هندي يعني سرا ويش كي شرمش خدي تعالى كانت تشتكي بو عالمي بيجن فان شاء الله دعاء مش خدي تعالى وكو خدي تعالى هي زبده تمام امام يعني شراك الخوب كاين حالي خوب وخاصه ابيت وكو قال لي طنقاف ورب العالمين قرطال كت ان شاء الله شوي طنقافيه بله باركي جرانترا ما مستطاع يعني باري وی کسی اوی خلق گهدار گوید که ما مستاک آین از ده هر من مسر خواهد ما مستاکی آین رب العالمین هم بجیم ارگه که دایفوی زور زن ایکی گویی از روزنامه وانم اکید او شریعتی نه نصلا هنده گوید که کو اف روزنامه وانه وی توب کتا او هنده لی برپرسد بس اوی برپرسد یک آکریت ملی بدا یعنی گناه که مازنتره هکر شرم نکد انجي هكر او نبي اتشرم رب العالمين ده هندك تشتا بيسيد هندك تشتا بيجيد هندك تشتا اشكراب كت قلنا هاكيم اظن ترى والله اوي مرشح بو في مهمه مصطلح مثلا علماء الديني واعلاميا وكي قنوات فضائيه ان محلي مهمه وانا چنكي يخو يعني ترخان كري شولي مفروض بتاغوتني يعني بحكمة بسبب نقوشة كمصدر المفروض بتاعتن وهم بي وهم شرمش العالمين كين عالم جلك وطنجابه ودلما جيتي شتنا الوكيوان وامجي هري توي اشي ده يعني ام وكيوان خرابترين بل بو سيداي ما علماء يعني خلق يعني واجب در حق ونداد بين بس حقوق وانجين ديال بيچندي جي مافخار بالتاكيد يعني علماء بيقوا يعني تبري خدها مثلا يعني احترام علماء وكبر ماما نعم علماء يتوجه مرحله فان شاء الله خدي تعالى مهميه شيء كذا مصطفى ام دي بحث هندي كاين هكر كسان شرمين نك ببيتا شرم نكرم ببيتا عادات وكيكو نمونه قالك فيغافيت بيشن برا فيغافي شرم نكن يا بوات اشتكي عادات همي شرم نكن خلقك ديوا بيجيدن ريجيه بس دي بيجن ابروك همي شرم نكن او ملتا او ولاتا چليتيت هري نافذ زيدت بن هري باران ناهين كيكو فيغافي هم كفتيني افا حيفا يا خلاص بله خلاص روجك دومانه اري شر سرواتين اري چليتين او خود تو شي همي نخوشيات كي شرم نما يعني سر وقت پیغمبر چلوا ملتا اويت کو تو اوي هوكري يعني شرم دفن ما يوغن اشكراي هات كرني خود تعالى خالي كري اما برحمه خور بالعالمين سلفي امتي راكري يعني كخص المباربه چنكي افجر اتاو يعني بحثي باكر وتقال ماموستان يعني وبري جوابه وقت ام قطابي وفيغافي يعني تزوني فيغافي كومر نشر درسات بيشتن يعني صاله يعني مهيله يعني طاقه النمو فكومروف ديال طلبه احترام لينا يا ولاتي هذا هم نتيجه طبعا نتيجه واقعيه واقعك بما پیدا بوی آن ما بخو پیدا کری امی دیر کتیش حقیه شرم مش دف خود تعالی راستا خود تعالی دانه مایه امیش دینی در کت بیتانگوفیه دا کمالگه اسلام سر وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چاوا شرمل ایکو دو کریه یعنی جواتا دا ناف بینا جن و ظلام دا ناف بینا باب و کرا دا دیکو کچا دا چاوی وقتی شرمل ایکو دو کرد درسوا ویش جنابی تورگین لی پشتی عمل ناف برد داری قلبه بمیرم پشتی ناف برد تمامی ایوار آبادینانه Mizgini, kompanya MSN Rabui Daşkantına Kamazan il Serbahayet Rombelen
سانکیونگ 45 ساده ابجا در فتش خونه که سردان کمپانی بکاو و خودان ترومبیلا که سانکیونگ انتیو پشکنین ترومبیله بو ماوی 2 سالان یان 100,000 کیلومتر کمپانی سانکیونگ دهوک جاده برزان پنزین خانه عراق ویل موبایل امستردام فلاور موبایل کانازکه به شواز پرتوکت تذکرن موبایل امستردام ایزی موبایل امستردام پاور خدانا پاتریا کامازن موبایل امستردام S1 موبایل امستردام S2 موبایل امستردام B1 چیل همین پیشانه ها دست خوب ببینی کمپانیا آراز بو چیکرنا هر جوری هوانترین مطبخا جوری نوستنه بو بچیک و مزنان ین ایتالی و ترکی شوگی پروفیشنال بو چیکرنا میجر و درگهن داری و پلاستیکی بو بطرین رنگ و قاره بشی داری و پلاستیکی درگهن مدجی سرمایه و گرمینه ام برهوین درگهن داری و پلاستیکی درست کن بشی وگر دمانه هر لآراز فروتنا مکینین ترکی هنه کارگاه آمده تا برای برم به دست کارمنده شارازا و بسپورت وی بریدا کمپانیا آراز دهو که یار او برانبر نخوشخانه شیلان صفر 705 445 77 11 صفر 705 424 66 صفر 707 445 77 11 کمپانیا آراز بو رکلام کرنه لیوادینا سات پیوندی وانجوماران بگن تمامی ایوارا بادینانه ما مستمع بحثی هندی السر وقتی پیغمبر اصلاف الهمیا بن جواکین اسلامی چاوا شرم لیک بودت کر هر الشرم قرو بابی بگری کچو دیکی بگری جنو ظلاما بگری الجواتا که الناف دیوانه که بگری شرم الزانا بگری و هم بر ویگل وکی جنابه تگوی تو قیاس کلوی تو وقتی دا عبادتی وان و علاقات وان قل دینی وان و قل قطوان وديال رب العالمين التمام بون إجبال هندي الشرم ماني لا يأتي الحياء إلا بخير يعني الشرم إيماني وقت إيمان ضعيف بو شرم دي ضعيف بتن في قبل موضوع أفيا يعني ودي تدانينا يعني أبو تكريني أبو أمبينين وبيش شاف وأشكرا يعني ما شرمش كيري مايا يعني نما تو حكاية بسيارة خلفية توان طبعا بالتاكيد دين دفون نمايه جبل هندي يتجشت بمرحلش بنفذ يفيقافي دين بالضبط يبرينو كان داربو يعني بزاني همي اخفنا وباخ بيسر حسبه ما يرد من قول الا لديه رقيب عتيد او زاني رب العالمين مراقبويت كتود محاسبويت لكن بيقافي اجشوين ديننا حسابه ورجا قيامته ابدي دفوان كسا طبعا ابد الشرم دفنا يشفي درجه بشري بوچيش بير كريا كوروج دهيتن رب العالمين حميد اللوحاكي وكي كوام هوس بل زمانه فيغا فيجين شاشاكي دي ديار كد بلبل تأف خلتياكري
شرماته دیویگاوی پتر چی یا برینو که هکتا بر دنیای نکر با اما تل دنیای نکر با دا هنگی شرماته پتر چید یا دا ویگاوی شرماته چید بشری ها جینمو اکو دی روژه کتن دی ویت سر شاشه که او اف همی دنیای دی بینیدن بشری او نما بر هندی کو ایمانوی کم بو یانش وکو تشتک لحاط ما مستا يعني افرو كبونا تقليد الايكودو كرن بونا فلان كسي ما دي بوچه تقليد الايكودو كان ما بوچه الديف شريعه خوناچن الديف ديني خوناچن قيم اخلاق خوناچن بوچه يمزن رحبيه بچيكنا بعد بوچه يبچيك احترامای مزن ناگریتن جبرین که هر موضوع اول دیراتیاج دینیه چه نبیتن دیو هر دو پیوندی ورگین ما سر هلینا از دیگه آزادی بگلمه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دعوت کسی بو وزدی برنامه من بسیار کبیره و نبابت وی برنامه زیای گیرانه که منو هی گله کانه ساخه. بله. او ایشا گیرانه ره مگودی بسیار کل سیدا کم. بله. و قلق او چه بهندک فکرات کتن شتی جاله هاتی و جاد بشتی که اچپ کم زی قلقش دورید من بچیتن آیات آب خیلم که چپ کم خیراده با بتخم زور سپاس دیگه آزادی از نخوده کاک ریکان ایوار باش. الو کرم که کاک ریکان باشی برا سرچاوید من زور سپاس خیرات نا مالا مصطفی ریکان زور سپاس فرمو برا برنامه جتا گله گیفت ممنونم او دیت نوج راستی مفهمیه دینا ممنونیتم هر صاحبی تبسیاره که بو کاک ریکان خود یار هبو بله حدد ما خر شام و توی خلاص نمیشه نمونه بله دیگه به کار دا بابی قمارت کرد لعبه بیت کرد یه بابی خوشید کرد بله یا اول بابو کار نعنی شغل قمارت کرد شغل عصبانیت کرد اول خرش دام خودیش بید بله زور سپاس بود کاک ریکان ممنون پیوندیات اینه کاک غریب ایوار باش کاک غریب ایوار باش کاک غریب هگر کرم کی سرچاوید مفرمو على برات بسيارة كذا كم نسوي موضوعية جي بس بسيارة اللي مدوبة سرچاوید على أبدي سلفية درست أيوة بله يعني أف سلفية سرقي بچن ممنونیتم از بارناکم سیدا برس بسر چنکوش بابتی دیر کفتیه و بو خلق کار بیایید کاک غریب ممنونیتم ما پیوندی ها دیکا محمدی فار باش دیکا محمدی کرم که تاني باشي سرچاوید من فرمو خير انا مالا مصطفى كم بو كمال فرمو سرچاوا دا پرچاره کش برا خود کم بش ما سرچاوید من فرمو بو وکی پیزانینک نازن جکای بله جکای و نحصاله بسرمان بی بله و روی نویش نکرن و شی نکر بو من یادا شی که مرکی من خودی گتی داره اری گنده های متیده هایه گاوی نویشت که تو روژیات گری تو نویشت که تو روژیات که تو شاشکات گری دکات گری من آدا شی کراکش بسرمانه که های و چم مثلا من چوی او جنکه یعنی برینو که نه مسلمان بو نخیر تجدی بو بسرمان بی بله زور سپاس بوده بله برادرش برنامه در کفتن سیدا بله بس ویانواد بله قیدش هم دی برسی به بسیارت وانا جیدین وکی کومه گوتی مامستا هرچند مگود با هم دی بابتی بگیدن بس ویانواد گل جنابیده لیکه آزاد یه بحثی قلقیت کد بحثی جیرانه که خود کد یعنی بله بیشتن شاگرانه بله شاگران و زور قلق بوچه چه بکتن والله براهی هم داخازش خدا تعالی خدا تعالی بویب که سلامتی و همیت وکیوی و همین ساخو برین دارد ما وید بسلمان الهمی عردا یا دو اوه بلا صبر خوب انتن اوه بوی خیره یعنی اکستر یه بچیت بلا مروی را خدا تعالی گناهید مروی پیشت کتن اف اشاهو یا گران يعني جنهيت في نامين بلا كيف ويبتن يعني مصيبة بخير بلا صبر وتحمل بكتن
بخاف شرمش خودی ناکتن بلا شرمش خودی تعالی بکتن بلا هکر مر ولی کوم برینو که بگا وگوتی جنابتا گوتی تو حس کی بمری گوتی نه بود چونکی گناه بس اف اشاء سيدة ابا فضل الشهيد انا طبعا هيك بمرنجي چونکی ابا یا گران عيشران فضل الشهيد انا تظن الشهيد جي ان شاء الله جهه وانجلك خوشا تو چی تبردست رب العالمین ان شاء الله نجات شرمی دنیا جيب خدام حميد مرين بلا خمجيل كتن اگر خواندوا به قرآن و کارا و کتابه و مشغول بصحبته و بشاشه تلفزيون بلا خو مشغول بكتن دالغال ندت الهزرانه كت ورب العالمين ان شاء الله دي شي كتن ان شاء الله بلاش كاكريكان جهر همان بوش وكيامه يعني ابلو كشرم نما كنا بين تخكي دياره يعني بابو كربي شولي خلت هر شولك خلت يعني نما بين طلبيتني ان كان عمر وقتي وصات حلبو بيتن خرابتر بيتن هندك وتخك بيتك تخك بدي سكنه سيدا يا ماي بس باطل دف قسمك طبيعي هندي ابيت كاكريكاني قوتي طبيعي ابا باب ابا بيتن اري افكار دي چوا شلمش في بابي كتن طبعا دي قصاش بيش داي كودو قصص بيش داي كودو شلمش جنا كت شنجي بونه حوالتك خرابيه دا انجي هذا مشروع بيجي ابي هي يعني قعدات وفلان بس ابا شريحه كان ابا ان شاء الله بوربتري اذنين بوربتري مستقيمين باش ان شاء الله ومدو ابو وان كاين رب العالمين قرطال كتش في بلاش كيف بلاك قالك هو صار عيالي هو صار پرورده بكن مسئولیتی و شرم بیشرمش خودی تعالی بکن عیالی خوب پرورده بکن دیل بخنش بی چونکی ضرر مثلا یا قمار امزان کا چلی هات یعنی چلی هاتن هندک و ضرر مثلا یا مشوبی یعنی ضرر بی چه بلا بخوبقین و خوب دنا قنوات علمی ضرر بی چه و مسئولیت وان چه و شرم رب العالمین سبحانه و تعالی عیالی خوب خدان کم ریکا درست نب ویشکلی زور باش تا غریب بحث بجین سلفیتی که چند درست نینه مروف نشیدن بشین طبيعي بيجي فلاني درسته موضوع أنا غيري وأنا هاتشي نبيش كربت ومتدين بتنو أمزاني يعني دي بدرجة تدينوي بديانة وأواوي يعني تخير عالمي دابتن ونبيجي بكتن هذا ما نبيجني ولا بفلان بلاش بسلمان همي إيكن فرق جداي لنا يشهم يبقى تروي تقوى بتن يمنفع تقوى شيء يعني منفعتي بو خلقه تعالمي خير خاص بيت بو عالمي كار بتن فإن شاء الله وخير تلفزيون أو بنون غيري وان بلي دايكا محمدي بحثي كتشكيت كتن بيشتن سردستي مسلمان بوا داعش يعني بسلمان نبو برينو مسلمان نبو بس سردستي مسلمان بوا وداعشي جنجكي مسلمان وفيغا فيزا روغشي هنا وده مزجيني بوي بشتي إن شاء الله بو دايكا محمدي شكي پیغمبر صلاة و سلام خدل بشته امام علی راضی بنا خدل بشتن اگر ایک سر دستیتا هدایت بیتن بوتا خیرترش حشتر صور يعني وكان بيجين فيغافي فليت فيغافي وملك ومالات فيغافي يعني مزجيني بوي أفا مهمة يا خدي خير بنيسد شرم يعني شرمش رب العالمين كات يعني أوي ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا أوي أفكتا ساخكر يا مريبو أوي ساخكر أوي كساخكتن هر وكما تمي ساخي خدي خير بنيسد إن شاء الله يتوكي زيادة بالناس ماذا ما مستعب حتى في قهم بحث هندي كر شرم بك أو شرمي دي شواكي و شرمي بكدي أو شرمي نكدي شاويد بس أم دي بحث هندي كين الفيديو ماي در انجام الشرمي برهم الشرمي چه تشتكى بسك شرم بكتن بر خودي شرم بكتن بر دستيت خوش بر ازمانه خو بر اوگی کو جناب دل دست بگوتی اری انجامي چه هم اینیت خيراوي چیان بله بري ام بتشناوي ان شاء الله سر هالموضوع بليت شرمش خدي تعالى ما مثال كده سهل بن عبد الله تستري ما بعسي بكر او قصاكي بو ما فدجري تبدل خالق محمد بن سيوان بيشتن خالي ما بشوي راتبون فيشت كرن ان بيجي قيل ان تهجد قلت بتجيبوا مسيصالي بوم بري خد دايما يجي وكيوي يعني بس حركه حركه كانوا شما بدي وكي خو بري خد داي كاتشت قلت من كوريخش كمان اس تشتكي نشاط هذا ايه قلتو نبيجا مدلي خدا بيجا خدي تعالى مدبينيت الله ناظري وخدي تعالى قال مدى
وخدي تعالى شاهدي حاضرة خدي تعالى مدبينة خدي تعالى يتقل مدى خدي تعالى حاضرة قلت بيب بخو بيجا وقلت بلدان بيدي إيفاري هندي تيتا هم دلي خدها بيجا الله ناظري الله معي الله شاهدي تبخو بيجا ومشي قلت أسنزون مسألة شيء اما موجود كيف نجبر قلت افادي فايدته تدا خلاص كاتش اجري جامي تبع بحشتي هم بخوفي بيجا صار موضوع خدي تعالى قلت حتى اسفهموا بوي قلت من كرخش كامن خارزه قلت تو هل بردامي قلت از قالك بردام قلت فايده جيتي قلت قالك قلت بو قلت ما ابي بزاني خدي تعالى ودبينيت وخدي تعالى تقلويدا وخدي تعالى حاضرة أفيعصي ما دي بأم يومتن قلت خرزة أما من جبال بو ده بأم يخدي تعالى نكي فرب العالمين كتنصيب اف سورة البيشاوي ما بزون خدي تعالى مدبينت خدي تعالى تقل مدى وخدي تعالى يحاضر أجر اف سورة الدف ما بيت أمد الشرمش خدي تعالى كين الشرمش همي مخلوق خدي تعالى كين أم نزيكي خرابينا بين دا گناهکار نبین دا نه چی نه جهنمی دا چی نه بحشتی بسیار جنابته بر همه شرمه بله. طبعا شرم ایمانیه یعنی مروف شرمین معنا خدا ایمانه مروف بشرم معنا ایمانه و یا ضعیفه آن ایمان نینه چی بینویتن یعنی ما ارمان شرماش خود تعالی و شرماش مخلوق خود تعالی عبد خود تعالی اوه کوی راز بیت یدرز بیتن نکبیت دگونه دا دخلت یدا در حق خود تعالی دا طبعا يعني نزيكي بارواني خدي تعالى نبي محمية رب العالمين محمية رب العالمين شيا أبيش هالمش خدي تعالى بكات دي خوش جنها بارزتن دي إختن دي بيتش بتن أبي فايدة هالمش خدي تعالى طبعا أجل شبه هاتا بارسنج جنها بمعنى خلاص ركوي يديار منا بو بحشته إن شاء الله تعالى يعني أرمانج هل أبي مروف شرمين جنها كاتن شامش خد كتفه يعني قلنا كيف كتن يعني إيه مثلا ظلام ساشارع كي مثلا ساشارع مروفة كي أكيد بيجني مشهورة هم راسن مثلا يعني خبر بيشتن شمس خد كوانا كد ما نويا ما خبر قوتن قلناها شو دي جهنمية ركاب جهنمية وكينا قوتن ركاب حشتها فبحول الله وقوته أبيت وكو شمس خدي تعالى كان وبزان خدي تعالى وان بينت وخدي تعالى يتقلوان دا وخدي تعالى حاضرة طبعا او نزيكي محرمات انا بنقولناها نابن بجوا خاصة قناه در حق عبدت خدي تعالى دا در حق يعني لأنه قناه أقل ما بين أمروفي ما بين خدي تعالى رب العالمين رحموي قال كمان وسعت رحمته كل شيء يعني رب العالمين بين ندم عفو كان بس أجر قناها مد در حق يكون دابد يعني مثلا تعدايبة مالوية خاري غيبتاوية كري ضرراوية كري ورجع قيامتي دي بيشتم عفو كده بيشتم اسمحتاج خيرتوي ما خيرتوي بلا يعني حقي مش بالصينة يا ربي يعني مثلا مروفي مظلوم أبي تعدايل اللي تاكن دي بيشتم يا ربي حقي مش أبي بكري أبي تعدايل مكري بيشتم تعدايل مكري كابوش تعدايل مكري بوش مال مخاريه بوش استهميش كلمة بوش يعني ضرر مناكري تنعفو كده بيش اسمحتاج من جناهتي جناهين بلا بويب كان خيرتو بوم بين طبعا ابيش مروي شرمين معناه بلاكا جانا قبل اندهيت بيرو باوريت خدا اسلام خدا دين خدا يعني الشرم من امر في خراب جيت كتن اجا مروف شامش هيك كتن مثلا مروف ضرراوي ناكاتش مروف شامش جيت كتن طبعا مطلوب الشامش يعني موضوع ما شرم وشرب العالمين يعني بس هيدا الشرمي ده من مروف خوش سيبرا خوب كتن شرمي شيكي همي شاهد سر مروفي افجه الا شيء مروفي همي ده شهادي سر مروف ده مروف شرمي لوي مشهدي بكتن يعني وقت الدف رب العالمين يعني بهلول مجنون جارك هاتا دف هارون الرشيد خدت على جرازيبة قوتي هاروني قوتي يا بهلول تنصحتك المناكي قوتي بلي والله قوتي الشيء قوتي يا مزني بسلمان يا أمير المؤمنين قوتي تدي تشبيج يا رب العالمين طبعا هارون رشيد خليفة يا هارون رشيد خليفة عباسي قلت تشبيج يا خدي تعالى اگر خدي تعالى مقابل خور راوستان دي وبسيال تكرن وخل كمي بري خدتا يبتت كان كني وسؤال شو تكرن
سوال شتكي يا نقيري فتيلي وقطميري دي جواباتها چه بيتن سبحان الله احتمال أخفنت غريب بس القرآن دايته طبعا نقير أو نقطة يسردن كا يعني يا قصبي سبركي قصبي بله عندك يعني فتيلة أو تنيفكا بركي دا عندك قطميرة أو غلافة يسر بركي قلت رب العالمين بسيارة رضوان تكر وعالم يبري خدتتا وهم يبتد كنكني ويتد محكمة رب العالمين دا يا هارون بهلولت بيشتها دي ما فريتات شبتن وعالم بيت كتكنوا مشهد رجا محشرية بيجتن فخنقت الدموع يعني خندقي شروندكا هندي رونديش جابت هاروني هاتن يعني هندي كلا جري قلت ما كيف كي دافي ما إجيستان يعني قلت هات كلا جري يعني يعني مشهد بوي حاضر كلا أبي مشهد يعني مقصدش فانا سيدا نقير وفتيل وقتمير يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا قلت هارون چند كين بتن رب العالمين محاسبتك تشوفوني في أمتي بيتاف أمتا تب خدان كريا أنت ضايع كريا وجا هارون كري قلت أمش خد ترسين ما يعني شو مسؤوليتي دستي مدننا أبي بتم مزني أمتي وحقيوي أمتي ضائعة هذه ما فريو دي أف محكمة دي بيتكرني طبعا قال لك يجري حتى الشيال بقولت تشتكي بدنا بهلولي قلت لا شنو بدنا مجوبو قلت تدي مش مال خلكي ايش خلكي استاندي نبو خدانا بزبري نفا بو خدانا بزبري نفا بري رجاي بيت انت فلسينا من تفا يا بوانا وقت حكام مثلا مالي دكا یا شما مالوانه شولویه دستویه او نظام ملکی شعبیه زور باش مصطفی با من اف بسیاره بری ویگا بشتکر با چند من بحث در که هر چند دائمی منی برفدیم های که و شولی از هر گینه جنابی تن ما بحثی هندی کرد که پیغمبری خود صلی الله سر بر هندی شرمین بو وکو که هم کردید بیشین بی کال پشت پری ایام زمان و جانه ویگا میمانه و که تگوتی من بیتن تنی رون کرنه که بیت یعنی اما ویگا چگو بیتن گله کس هبن کل جادهشی بیش نما بو کم کرن بو استفزاء بیشتر من بی کال بن پریا برو کیات رقصی بیری پیغمبری خود صلی الله علیه و سلم بیشتر من هری وصابو ویتنی جناب تا رون کرنه که بدت کاوه کی کیش بی کال بن پریا بی کال بن پریا هنگی حتی وقتی ما داشی یعنی اگر مثلا بیگ وگهاز با هنگی پری ودان کنجا که خانی دا میزاره که تشتکی دا که یعنی زاد بود بر شرم دا نشیا زادی بخون نشیا باخ بیتن ندا شرمین بو فابو سعید الخدری بیشتن شرما پیغمبریش صلاة و سلام خدا لبن رب العالمین شیا یعنی اوام مثال بو سیدا یکنا بیجه یعنی البر اسمان ابو شرماوی قیمه بو بیجه شرما پیغمبریش صلاة و سلام خدا لبن شیاوی زیدت يعني اگر تو بی شرما بسلمان والله عثمان امام عثمان خود تعالی جرازی بتن يعني وقتی هاتی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود لبن پیچه سر پیوی پیچه یدیار بو رأسا دهمانا خدا سر گوتی عمر هات توانه کر ابو بکر هات توانه کر عایشه گوتی یا رسول الله گوتی عثمان هات همتر رسن او کر گوتی یا عایشه ملائکت شرم العثمانی کن ما شرم العثمانی نکم عایشات بیشت خود جرازی بیجب خودی مانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود من وشاد بول غرفه عایشه مانه بگم یا نام مزیفتا پیغمبری دا صلی الله علیه و سلم خود لبن گوتی او پشت اینگیشی ابو بکر جیلی ویره وشاد گوت است چون اعتیادی مگلی هک پیچای جینا با مجلی گل برمجی نبانه گوت است چون چی که میگوت کی مانه باب منه و ظلام منه گوت پشت عمر ویره وشارتی قلت في جدول الكتخو بشتي ماني أبو بكر وعمر دفعنا بري عليه الصلاة والسلام يكره خيراصي يكره خير شبيه قلتي وقت عمر ويري فاشان دي عمر يبيون يعني نما حرام أبو مريجي قلتي داجل الكتخو كما برخو دا سري خو جرم دا بيشي كما برخو دا خو بيت كم فيلي چنكي عمر ويري بو يدي ظلام من بو يدي باب من بو مشاملينات خل مرنجي عائشة رضي الله عنها تعالى لبتن شرم اش مريات كان ارجنت فيغافي